lan dan mai hado akaswani kuhima hipangwi fai cham se taman taidam akung wangnang ngaulan chansoka fanang awang na ngaulan ekeng yulan hake Prime Minister Narendra Modi ngaulan me isokaliwa recruitment tuisaw kaksiwa lingpu ngautam Advisor Arbal Development hayanga Municipal Affairs Pache Jalirio wa sokali authorities te ngaupua Kongtip registration hay upgradation the authenticity mengwande maya lailakne ngautam aniu district hospital mapu staff ya atai yanga taude tongoyampu de ala yapapu chingne United Sanctum Students Conference kaya medical superintendent hay chief medical officer tepo office kifri mapu pona tamnang sa ngaulan lanse phanang Prime Minister Narendra Modi isokali wa recruitment tuisaw a chawsa wa lengatai nang pu aniu Moilande maidam chaki piklak jingne it pu hipak mongma recruitment yapan sokaliwa timkalak ngautam Rosgamelat pangma mini video conferencing ngwa lakcha appointment lai pha tamwande Prime Minister wa ngaupu ngo tini pu tangshimla ne yoi shangyak pu ki alam taw oklak singnang pu pache mudi wa I Prime Minister ngaulan ma wishet barat kama pai pu tui show ma sokali officials lan maitam ayong ya wa tui lingnang pu ngau aniu lakcha ala kam tau pulan wongnang pu fai tui show a lingkalak iman ta tau pu department cheng yi ibe kamik linglak ma phanapha pu fai tui linglak pa chai mudi wa iangki Advisor Arbal Development hayanga Municipal Affairs pa chai Jalirio kaya authority de ngau pu a khongtep registration hay upgradation de tokalai lak jingne yopato pu pai ngawatam mani chomukitima planning hayanga development board taising mam pajerio ngau pu am association pangaya ngai pu de ongau pha soma mai tokalai lak jingne etam member ala lande pone wa pu ngaulan phawan de pajerio wa chat li jingne chalon pu ma tuisau department hay lom leng pu tui de mong power ponaya wa pawatik lak na ngawa tam yang kim jingsau tui sau hai scheme jingne department lilia timpu action plan cheng o ngau aniu jingsau chalon pu tui sau ma let the dpdb taiseng shot bande members muilan omlak jingne pa je reyo ngau pungo district hospital ki free mapu staff ya atayang ala yalai pu jingne tongoyam pu de yachan pu taucheng ma United Sanctum Student Conference kayam Chief Medical Officer hay Medical Superintendent Office pona tamnang Principal Director Health and Family Welfare de nyan pu lai ma President USSC sitongba hay Executive Chairman USSC Akito Sanctum ni ipuam District Hospital Kipri mapu doctor hay staff nurse transfer ya atay pu nan lai lak jingne hipak phi mangaw pai pu sangsi te department na yelai pu se im ama hatau kifri pangyu hawa mongpu ki tau pa yapan a yapu USSC wa ngau office pon pu a yapan awang pa yapu ne hai teu khai tong yam pu te department na ye chan pu mong te hakamu ngokalak se etam mani ma wanga wokha national highway tewok macha compensate katok mong ma unauthorized structure we pu lili menga win na wangnang taupa panawinlak demolition tuisaw a district administration police civil kongtep lota ho official joint action committee department official way pu phangma lingpu yalak pa tini o lengkalak se I numanda akaswani kuhima mapu ngaulan yalak pa fanang hataw ngaulan mu news on air apps hay YouTube channel AIR news kuhima ma o jaipu okolak District Health Society Mon Kaya District Hospital ma free cataract surgery hay intraocular lens implantation eye cam timpu ngonang tini ma wanga below poverty line BPL phangma pu kata tat takpalande operation wanglak medical superintendent District Hospital Mon Dr. Galozo Thong inang takpalande registration muli surgery hay nyue phan phalak Medical Superintendent ngau National Program for Control of Blindness hayanga visual impairment naglen jamapong pu hataw kem a toilet panmanit te ngoi se ngokalak inang radio wongpong ne meng pu ngaulan pongatamlak ching ne
ปังยูฮาไฮเงาลันอีปาลันแต่จินเดนิ World Radio นี่ไตดำจนหลักเดนิปูเงาปีนิวอา Radio เงาลันปงตัมปูลาลีปูอลัมพาปูไฮเยาวไลปูพังมาติมนังเอพิโซดนายโจนายกะฮันนี Radio เกมมาไปปูเจียงมาสมิติอิรานียูเนนมินิสเตอร์ไพไงนี่ President ตรุปาติโมโมยาอายันเกมมาไปปูเจียงไตเงาหลักหากไตเงาปูอา World Radio นี่ไตดำเดนิมาปูมาวังดันบคนตาดูมาอากาศวันนี้โกลให้ยันนิงคนตานิดมาอากาศวันนี้เรมโบมาพากลัก Advisor Industry อายังกอมอสเฮกาลิจากโลเวปังยูฮาจิงเน่ชาวชันปูมา Capacity Building ให้ยัง Interpersonal Skill วงปงเน่แมงปูเจียงเงาฮาเดอร์ Industry ให้กอมอส Newland ปู Department มา Officers ล้านจิงเน่เตรียมปู Orientation ให้ยัง Capacity Building ไต่ดำงอนังเสเงาNagaland Government Department จิงเน่ยลักเปเยาวไลปูวงปงเน่แมงปูเสอิมตุยเชามาพันพาปูมงพาปูให้เยาวยะปูงอลักจิงเน่ Officers ล้านเด Advisor ยอปโตเงา IG Stadium กุหิมามาไตเลตามนีมาปูตามวกมงเด Nagaland เน่ Kelo India University Games Wrestling Cohorts เน่แมงกลักPolice po pa Kelo India University Games te po men horsa asam ngo nang lamlam te po wanawang po yapan man Northeastern State u cohorts ne menglak anio Nagaland a wrestling jingne fanang Kamik University mapu kata khoi tili pa maitam yalak Tawma Sport Authority of India All India University hayanga National Sport Federation te po official tinit ma pli kaya alam lilita tokalai John ปูไตตำเนแมงกลักเงาลันโซเชียลมาเงาลันอเกงอยู่ลันจามPrime Minister Narendra Modi เงาลันอีโซกาลิเว recruitment ด้วยเชลคักชูเวลิงนังปูเงา Advisor Urban Development ให้ยัง Municipal Affairs ปาเจจาลิเรียวโซกาลี Authority เดเงาปูคงเต็บ registration ให้ upgradation เด authenticity เนแมงวันเดไม่ยไหลลักเนเงาA new district hospital มาปู staff ยาอัตยังเต่าเดตองยามปูเดอาลายาพาปูจิงเน United Sanctum Student Conference กาย Medical Superintendent ให้ Medical Chief Medical Officer เตปู Office กิปรีมาปูปอนะตำนังตานาปูเงาฮลันแม่หลังนัง